vile mungu fanla chima ba wejo na ba umesma novidade iyona shasha hobby awusheni wa makwerhu na ni famba hi tlhelo gale ka team Shasha na ndzi karhi ndzi vula leswi hina hi tsakelaka mintirho ya team Shasha mayelani ni ku va hi kuma a tinsimu ta team Shasha leti ta humaka hambi leta khale wa swi kota ku va u senda a male ya ku va hi ta kota ku endla ma-megabyte kasi ku hi ta kota ku senda tinsimu ti tele laha mali leyi yi sukelaka ka semeticaje ya phambili kambe loko u va u posa semeticaje yi va yi swi kota ku va yi endla ma-megabyte ya ku va u sendeliwa tinghoma leti teleko ni mavidiyo ya kona u va u ve na wona kani leswi hi ka ngoma yin'we loko u karhi u lava ngoma yin'we ku va u sendeliwa yona wa swi kota ku va u posa mali ya 20 metikaje kasi ku u ta humula ku va u famba u kombela ka vamakwerhu ni kombela muzika ya team Shasha ni kombela manovidade ya team Shasha wa swi kota kambe ku va u senda ama-megabyte lawa ma ringanaka pelomeno kusukela ka 7 megabyte para phambili leswi na u swi tiva hi kan'we leswaku loko u senda ma-megabyte a ku na munhu loyi o to tshuka a resebera ma-megabyte ya wena a gama a nga sendi nchumu a tinumero leti u lavaka ku senda ka tona wa swi kota ku va u senda ka 86 26 063 58 u vulavula na DJ Mabadi xitimela xa mati Nyamutave u ya vuya u ta khoma 86 97 28 062 wa swi kota ku va u vulavula na Mac on the beat masungu ma tshamela ku soliwa mbuxi wa mahungu akati kunga leti ni nga wani ku nyika tona wa swi kota kambe a ku va u fona u tisa loko swiko leswi u lavaka ku vutisa swona a wu xavisa tingoma ho mayela ku fonana